Welcome back loite ho tu ni tengle Salman Khan Khanpu in film anatho tube like kiti chu isei du hi Asopipa ta Sohail Khan to hin tho hin vet no mom ta lungsit ta thushima hi thushima chun hulu pai ta hoitin India gama Jagatpur kiti kho khat hong ki vet se hichi kho hi China border to nai cha hitan hiro pau Khanpu zong he ana ome imi him pau Khanpu hi adam se su jingwangin ama he alunggel he chapang hle zengin iti tiding ham alunggel ki su mo thima hi askuluwa tublai cho awa ding teng la all ta hung phe phe a all ta bo hung wa ji a hi hichi chu aloi ho hin Khanpu to te ka win ama he tublai tin a ko ji uwe ami manglo ka hi che chun aloi ho hin adai chawai ji uwin minui sat bo achang ji ne hi Khanpu kum nga bo an hin lain Asopipa hung peng ki tai Asopipa min hi Bharat a hi Bharat zong chu hetman loka school kai the ana hitan ama hin aupa he achin tho jing hi Khanpu dinga zong Asopipa he aloi phapenin ani tan khutle kianga aman jing hi I Khanpu hila nop de edu jing lin thel thulin tin Asopipa hi a hat ki hi schoolin ni khat chu Khanpu hi aloi hon hin tai chawai ki tawin hi le Bharat din zong khat chu a sep e hichini a konjon Khanpu te ni ucha he oi machana dai ngam tapoi Mahatma Gandhi te ho na dam lai chu hiding dan hi na thushima ga bol dan he Gandhi ji zong hi school win ana che e hichini chun Gandhi ji in zong student ho za ding chun eima le eima ki ta sanding bol mo ka nei poiti he eima ki ta sanding a hi ti ana sei pe e Asopipa hi to ki vo po le Khanpu hin bol mo zong nei lo ki cha zong nei ki lo a hi Asopipa hi asun mo mong jing hin Asopipa be ya he I macha bol thelo jing hi Apau zong chu zu ana don donin ana thitan anu zong alungna jin ana thitan Gandhi ji zong he min ana thattai Khanpu te ni ucha chu te shepu kharhin ana seilet jing hin ama hon cha cha din a kowe e hon wang apu in ko jing hoite Khanpu te ni ucha zong ana len tan thil zo se ani ki khel jing ta wangin Khanpu te ni ucha ki ngai lut na wang a ki khel hi la ye Bharat in Kengkoh khar hi adeya de jing hin a Kengkoh zong se a hitai ahiwang ama hin aupa Khanpu he asasa jing ji in sumle pai zong anei thei ji poi 1962 kum chu an hitan India le China border lang sang cho ana boi hle jing wa hi hichi ji chon Khanpu te ho omna tang sung zong hin sipai ho hung tan major pun zong China le India border langa kho ki boi jeng hin Indian army apang nom zo se ki lading hi a hung ti e apu win zong Bharat hi sipai apang dinga chun ana sol tai Bharat wang hi achi nombe se poi aji chu aupa ada hla ji chu umlo jing hin apun zong sei pe ki de no upa na kho kha na ding zong sumle pai na ngai cha jing hin nang se pai in chom khat ga pangle chun nong ki le pai ki tai ding ham hi ji teng chu le no pa ding zong na nop na bol pe the hi ati pe tai Bharat nin zong se pai apan go thu chu Khanpu hi sei pe ta na hi le Khanpu zong se pai ga apan ding chu achuti thanup ki jing tai Asopipa zong nang hlingpo na te pangthei po na te ati le Khanpu hi anu utan nangin zong midang hobang banga tube lai ani gel ham ati e Asopipa ding hin sei ding zong umji poi sipai ki vet zong hi ana pan tawin Bharat wang hi a hling hle zingin Khanpu wang he mi bol zong a bol thei poi officer hon zong a hin mudo tawin Khanpu hi reject in a kwai tawin a hi le Khanpu ni pidinga nei reject o ham ka keng ho zong hi na mulo ham Sipaya dinga atlina hlin jeng hi ati e aupa lungnat walding hi het phar chun Bharat zong hlai pheitan mezor pu kom chun ataw tho jinge aupa koma sipaya na thin ta chulem kei ho border lang hun chewing katin nang sipai ke ma hola hi na panding hi ati pe e Bharat zong aupa dinga hi ataw tho jinga hi le mezor pun zong alona ji hedi tapon Khanpu ki papa na dinga chun na panding hi ati pe tai Bharat te honjong training ho hi ana bolovin ana chai tawe gala chu cheding a hi tawin Khanpu to ki hending hi lungse dum hle ne hi Khanpu zong a kap jing ta na Asopipa koma dam selin chi lang hung kit wa in nang ding Kengkoh chu kan choding hi ati pe e Bharat zong ami hlia pul jingin ama ho zong ana ki pat do tawe Asopipa amu mangchan chu ana zuitan masanglaya hompi ki khena maljin ga ki tha sot khalampi langa na ki heltan ki ji banga hin aman jong cycle in a del ki tan
Asopipa te hoi ana heltan ki de Asopipa tha chai pharin in lang hin ana kile ki ta na hele a cycle chen si hung do tai masanga chun Asopipa na sim phat pe ji hin amanjong akom avel avet lela Asopipa tapon akisot thu tai Khanpu hi ki pa zo ta hi be zengin Asopipa angai je hin ni se hin ngui che churin mun khat hin to le le singin hi ni hla kha chu khowa hin magic show bola mi kharaunge ama chu saru khan hi ana hi agi tho piring in mi pila kon chun Khanpu hi ana ko do tai botol khari akoi do in hi chi botol he na khut za in lang ko le chun hungki tol jing in te ati pe hiti zinga jong mi pin anui sat jing hin hita chu Khanpun ka bol ki ra mi pin ei hanui sat che ta hi ding ham ati pe saruk in jong adon budin hi chi botol hin a tol theya hila mi pin akal kiti nui sat tapon na te ati pe tai ati bang chu aman jong a khut ho hi aga za tan botol chu ko ta na hi le mi pi chu alin aniau chu thidi din anui jing ta ve Khanpu jong za chawal jing tan bol loading ati le saru khanin hi chu bol dei te in mangma ki ta sanin thil na bol thein ki ta san le chun na bol do jing ding hi ati pe ki de Khanpun jong a try ball ki ta na hi le saru bai chu ni ti trick sa hin bol ham hi chi botol chung ki tol tai mi pin Khanpu an nui sat jing chu akaden jing win adat mobile jing ta ve khatlanga Asopipa Bharat te hom na lang hin Chinese sipai ho to anaki kap tu pan ta ve hi athu hi agi sa che jing tan Khanpu jong lung jing khle jing e mezor pa te ho jong abui lai ta chu Khanpu jong a che tan ka Asopipa ti te hung ki ding ham aga ti ki de mezor pa jong lung hangwal jing in hlo ki ti hin nei lo ham tua hi bangal ho la ya hi chi thu chu nei hung do jing ati pe alung agim gim jing ta na pu kom hin a che ki din galum loading hi na ti lo ham ka Asopipa te o che na langa tua thu boy la boy mi thi mi mang ki sei pan ta ati pe apun all mo hin i ma cha ti loading hi na ta san na le sei na ti pe tai hi che chon Khanpu na don budin wala ka ta san na kaman cha botol ka su lo to bang chuna ti ham ati apun jong adat mo hle jing ni bi botol thu na sei ham atin botol khari table tun sa tan na bol chu bol ki din ati tai Khanpun jong botol chu ama su lo to banga na ki gel ta je chun hi chi botol jong chu su lo ki te ding ati in a bol zinge a hin la botol a chat ta poi apun jong gandiji ta san na lit dan ta san na thupi dan ho so se pe Khanpun jong apu ko ma mol tol jing na thei ta san lin chu ken jong hoya ka kila ding ham adi pe apun na don but kirin gandiji thu sei hoi ngain lang athu sut ho hi paten simin lang zui le chun na tol do thei ding hi ati pe tai azinga hin Khanpu jong bazar lang a chele lampi ko ma hin in khat anome hi chi in chun Chinese te to bang mi hi a hin mu do tai ama jong agana ganin khosunga chun a chitan Chinese te India hung lu ta ve in sunga lut pe do ka moi ati pe le mi pi hi a ki chata ve pasal ho cho ki go tawin hi chi Chinese te chu ga tha ding ati oi tai Narayan ki ti pan jong in chu hal hla jing ding ati na ka se go ra hi le aki sep luin amala ma ki hal khae hi che chuna bon chawin hung zam do ki tawin hi apu in jong Khanpu hi pho ti na na pho ki tan gandiji bol ho bolin ki te chu ipidinga mi in ka hal go do ham mi khat mel ma na gel thia hi le mang chu na phat lo lai ti na hi nang le nang na ki ta san na jong neu che jing ding hi ati pe tai ngol the thut pu jong chun hi ti chu hi le hi chilanga Chinese te chu ki vo ping katin ka ta san hi lin che jing ding ham alik ting na mol jong ka tol jing thei ding ham ati ki de apu jong chun thil si abol lo na ding a hi pola ti dan hentin henge ati pi tai azing hin Khanpu jong ki pat do tan hi chi Chinese te in langa chun ama jong hin ngai dam ki thum ding ti dan hin te chapang khat hi no min hi chi pa chuni ma cha sei sa man lo chun Khanpu chu go phelin a hin pe do tho tai apu na na hil kidin mang hon mi in hal pe go chu kon ba khat via na ki vo pi pai deu ham avel velin chi jing in ati ki de azingin Khanpu jong ki pat do ki tan thei tu ye choya hi le thei tu jong ki la de lo Khanpu chu a hin no do tho ki du ve Khanpu jong wa aki thala ki din watermelon hi choin azinga hin a che ki de chapang pa chu a ho tan nang Chinese na hin ke India ka hin ei ho u cha hiu chulam ati chapang pan na za chalowa Chinese na hin ti ham India mi ka hi atin Hindi na hin ho tai
chapangpa anu zong chu Chinese mail apuhle jing hlonin a hi wang India mi ani hlona dana hi chapangpa min hi guo a hin aman zong watermelon ka du poi ice cream nei cho pe join ati tai Khanpun zong a hin puin dukan lang ta chun amana ki hlon pi le ding chu midang in nong Chinese te ani hi sa ding hin ano thadu zin chapangpa kyo asol tai akial bang chun ice cream chapangpan zong aga ki cho a hile narayan ti hon Chinese chapang na hin hi macha ka pe lo deu hi atin a hin no do ta ve Khanpu zong na ki chawal zingin ama hi ana zama hi tai boina thema tolo na divin guong chu na puitan sipai ho ke ma hin Khanpu hin India mi a hi momo ti chu sei pe ding ati hi chapangpa min hi guo a hi wanga chu na ma hon sei thei ji povin gu in ati ji ve Khanpun zong ama min hi gu hi ati le sipai ho zo sin a hin nui sat ta ve azi chu gu ti le e ti na hi mezorpu kom chun ama hi Chinese te a hi poi India mi a hin Hindi zong athep jeng hi ati pi tai Hindi pa otho sa go le chapangpa zong chu na lunghang hle jeng hintin Chinese pau hin nang jeng in hin thoi Khanpu zong a flop de jeng ta na hung kile hlon langa ipidinga Hindi pau na tholo ham ati tai chapangpan zong perot ni hi sa ham na sei ka bol jeng ding ham India mi ka hi ka kile hling ser hi ati pe guong chu in lang hin ana zam tan hi lampi ka le chunga chun narayan te hoin ana mutawe narayan nong Khanpu chu photan nangol na wangai le hi ta nangol jing ham hichilanga Chinese ten in ko teu I u teu I so pi teu atha jingo hichilai nangin Chinese ten ki vok phina la ati Khanpun jong na her hilo he ama ho hi India mi a hin Hindi pau jong henu Chinese pau jong a tho theu hi ati pe ki le narayan lung hangin Khanpu chu beng tai Khanpu zong lung na hle singin ipidinga nei be ham ati le na so pi pa amzong le tunia hinang hin be ding hi ati pe Khanpu na sei pe ki tan ka so pi pa le hi ta hin nei khoi thi po na te na tho ding hi ta chu ati pe khat pan zong a beng ki tan a hi le Khanpu zong chu tuila ina kile la tan sung khat hi in kila doi se jing ding ati tai hi che chun guong chu ana zam sa tan ama zong ha khap hin na khap tai Bharat te ho an pan lang hi hung ki vet sa ki tai Chinese sipai te posting a pan naw hi ki su ten jing hi hichilaya ko na LMG a hin kap jing lo alo je hi mem chu het lo we tai Bharat in zong sar pau koma ke cheng ka ting grenade ga sep lut nang ka te ati pe sa lang ta kon chu na man zong a vel tan a se gu ra hile a ban hi hin kap kha pe we grenade cho lucky din a sep lut tho we Khanpu zong guo ki vo piding hin a che ki ta na hi le guo nu liling hin ana sei pi tai tua guo apa zong hi thi a hitan tua hi guo hi anu le apu le apaniau ti hoi to wa hin apu le apaniau zong chu Rajasthan jela na lai a hi apu sonu chu China akuna India a hi hung cheng a hin hangni hung chi chuwa chu guo nu te ho hi ana ping a hi ichi ji a chu ma hoi India mi momong a hi win alung na ji hle jing we midang hon a hi lo lova agel teng le Khanpu komin sei pi ben tua su Kolkata ko ra kai ho hi ka hung ki ru hi kilung mong domin te ka tiwa hi chalaya ka hung le angai ngai e to ve go in jong poina to lo na dingin nangin jong ki vo pi da ta le chun phan te ati pe Khanpu hin ipi na ngai to hitam go nu ko ma chun hi ti chu hi ala i ho chu i ki vo bodan ham friendship hi hu ham ati tai go nu in jong hinga ke le ka chapan wang nang hi kaloi phata awa ka gel hi ati pe tai Khanpu zong thanom hle jingin go nu te ho to aga ki vok chu Chinese ho hi to ki chamdela ki vop khoma ki gel jing hi tai Khanpu zong dukan hin na chetan Bharat in Kengkoh adei pa chu aga chope dukandar pun na so pi pa hunga tam ati le hungding hi ta chula ati pi tai dukandar pu lungtong hle jingin hi bangkal khola ya iti hungyeng ham ati pe Khanpun Chinese ho to iki vop taw chula hung tange hi ding ham ati pe in langka thuna hi le Asopipa chu akisu khazia medical treatment adinga suti a hin pi ta ba ona hi Khanpu zong tha nom hle jingin Kengkoh chu aki o tho jingin sipai ho kem lang hin ana hlai phei tai Bharat te ho zong in lang hin zut jing lai tau chu Chinese sipai ten ambush na bol tawin Bharat le loi izat ham khat set he anaman tawin hi kiniam ta na nga hi to bang thu Khanpu na ka za ki chu lungsit hle jinge aman jong Kengkoh chu hin kyo in aka pumpuma in lang hin zon tai in khar hin telephone na hin mudo tai
Hichi telephone ako na chu mun gam thlata ta ho the a hi ti in het phar chun Amazon army kem lang hin a chekitan ka Asopipa I ho savin agati tai mezor punjong Khanpu koma na ho thei be setting hi a hi wang hi chilanga Chinese army ho a number het ngai ati pe hoilaya ki muding hi tamtin adong ki din hi le Chinese mi ten her hi diu ham ati azan zan chun Khanpu jong liling kom hin a hlaitan China langanin ko te khat momo umlo tamtin aga dong ki de liling in jong I pithu ham ati pharin ka Asopipa Chinese paiten ei mat pi ta ve ati phone number la na ding chula liling in jong hepon olmo hin na Asopipa su cha tho tho ding hi ta sanin ati pe Khanpu wang ki chahle jing a hin liling in jong ipi na ki cha penam le si da he subego in ati pe tai hi cho zo se chu li sa hi Khanpu hin Gandhiji thu se hi anake ko che hin aman jong abol go tai mun sang khara ki chop hlading hi anake chat na pen hin hi chilaya ki chom thlangam zero hi ama jong chun ball chop jingding ati tan a hlaya hi le aki cha in hung kinung le ki de Asopipa nang le nang ki ta sanin na ball thading hi ati bangin a hin zatan ama jong hi bang sanga chun aki chom thla chop jing tai Khanpu in guo chu ki puin sipai kiam lang hin a chi hlon tan thu ga la le ding ati hlon hi sipai ho thilung tam ta hi thingkung in a hin tol tawin a hi le Khanpu ki chaki tai mezor pa na hin ho go tan Khanpu na bil a sim jing azole Asopipa min jong hin sei tham te ati hi mezor pun jong a khut ala do pi tan ki chahin na Asopipa min umpoi ati pi tai India sipai ho hi ana ha thi le jingwin narayanong lunghang le jinge a khat langa Khanpu le chapang paung ki vop amu ki chu aman jong wang Khanpu hi azun zangin a beng tai ipi momo na gela hi chi Chinese so na ki vop ipi jingham na Asopipa iti nin hunglung taponte hi tanom le ati pe chapang pa jong chu mat ding ati ne hin tela hi le anu hungtan narayan chu mila ten na beng tai seiwa ding hetapon narayan nong jingma ta ting na pot do diu hi ati pe lilingin na don budin nang koi ni hi ta chu na seiham nang jong India ni hin ke jong India mi ka hi nang nom the a hel ke jong kum ding hin koi ma nei nan thelo ding hi ati tai Khanpu jong narayan ko ma chun ka Asopipa I ma cha ti ponte ka ka pui do ding hi ati narayan ti ho chu na hinui sat tawin nang pen ti ni tin Asopipa na ga pui do theding ham botol khat na ga achalo sa thei mana chu na nop nop na bol thia na gel ham ati Khanpu jong koi seina na za hitam ita san na alit a hi le mol jong ki tol jing the hi ati ki de narayan in anui satan na ji par bon ki loi to thelo chu mol tol na sei ham tolin ka vet ding hi mol ne cha in chi khat hung ki tol jong le kana amul ka hit jing ding hi ati tai Khanpu jong botol ki tol ding bang banga a bol chu a bol ki tan go nu in jong a pho Khanpu ko ma bol hin hi choma sanga iti man ki su jung go ham ati pe Khanpu in la koi sei angai tapon zum le za chu tho tut jengin aman jong a bol ngai chu a bol jinge mi pi hoi aki jing tawin Khanpu hi anui sat jing tawe phat chum khat zo chun Khanpu wang phat lo da chun in ling hi hung tan a hung ki hot jinge mi pi anui sat ho zo se chu ki chagam jing tawin Khanpu hin thil a bol thei ta ba bangin a gel tawe newspaper ho zong hin an su tawin Khanpu thil bol danin an gel tawin hi mi pi hin Khanpu hi asa le jing tawin a bangwang hin salama bol sengwin hi adup dom ho wang chun mol lang chu avewin Khanpu hi chi thil a bol zowa konin mol jong kho them khara hung nai domin kamoy ati tawe Khanpu jong chu kem lang hin an chi ki ta na hi le mezor pun jong na thil bol chu ki dang thowe iti na ka bol ham ati tai Khanpu jong ka ki ta san na hi lin che jing ta chu ati pe thil hi Khanpu bol a hi sa ta jong chum nan tin a hin la tam zo wang hin a hi lo chu a heuwe hin la e hon taw dam ineiwa ama hon ni taw pe le adam bai ding doma pathinin asan wa a igelo hi hiti dana chu mezor pun jong ata san je chun aman jong Khanpu koma hita chu thil na bol theina na le lung sedin gal hi nga jing tan chu til Chinese so jong ain lang wa ki 11 tin ei ho India mi sipai ho zo siong damsela in lang hung ki le ki na divin ati pi tai ngol the thut pu Khanpu jong akita san dan chu mezor pu komin hita chu ki kap tu na hom lo wa hele ka Asopipa jong dama hung yeng theiding ham ati sarpan jong hinge hiding ham ki cham na om le hung chi eng du hi ati tai Khanpu hi tha nom le jing tan iti hin ngai to ki tam ga veu hi te
liling kom hina cheki tan China cho hilang sangham agati le liling in ana seipi tai amanjong China le India ki gal he kasu tang ding hi ati akhud hi ta na bola na nga ki god hamatia hi le Khanpun jong hi nge ti tai liling in jong Khanpu hi a hiltan botol jong chu nang bola chat hi poi ni khat nya in ling jong chu nangin ta na bol mana chu in ling uma hi de poi eile ei hi ki ta san ding a hi nai ta san na inei mana chu doi ki bol banga thil ki sulam dang thei de lo hi mol ki tol jeng ding ki tho jong chu vet sa na bo ki sei hin koi ma cha mi hemin mol asu chat but lo hi na lunggel banga thil lo ting le na ki ta san na chu aga ne wa jong hi de poi ta san na hi nei jing ding ki nep na jong nei jing ding a hi ken jong ka pa te zela ko na hung do ding hi ka nga jing hin ki nema ka ta san jing a hi nangin jong na Asopipa dama hung ki ding hi ta sanin lang ki nem jing in ati pi tai ipia sei pi wang chun Khanpu wang he akido na lai te na chi tan China lang ta cho khut a ko in ama hin ki cham na bol ding ati hi gala kon hin mi pi hin a ve tawin ata san loi ata san lo loi om vin se pai ho jong hi hung wa hi tai mi du pa de de wang chun Khanpu hi ata san wal jing hin mi pi ko ma chun tu cha jing vin a zo la in ling hum kin in te ati tai Khanpun jong a khut la thalo hi la chun ama sa bol bang bang chun a bol jing in a hi le ni sa jong ana hlum ta na hi nui zarum ta chu Khanpu hin mo sa hi to kha ki ti ho dan dana chu a to kha chet jing ji hi ta na bol man wang chu e de pon a jing in Khanpu jong ga pot do le mit pi hin newspaper ho China le India hin ki cham na thu ana sei wi tai Khanpu chu pathina ba sa jing tawin chapang ho birthday ke ki chu abang jing tawin a hi ki pa ta chun nom ten len khom an bol tawin khatlang aliling apa jong hi zela ko na hin hla do ta ve mi pi tam ta hi mezur pu ko men ki phin tawin chamna om ta heli pidinga isi pai ho ki le lo lai ham atiu ve mezur pun jong a sei pi in mol le hlanga si pai ki the che a hi vin a he phalo jong tam tam na lai hi chuting le chamna hi amun zo sia om de lo lai hi ati pe narayan hi ong lung hang ki tan hi chi chu kei ho thip mo hi poi ipidinga kamasang tawa Chinese mi pa jong na hla jing ham ati tai ama chun liling pa chu ati hin kaka bol cha ding hi ati zana chun guo chu Khanpu ko ma hung kap lutan apu chu narayanin an vo ta ba hi aman jong narayan ti hom nalang chu zun chang pet jing in ipidinga na vo ham agati mi pi chu hung lung dong tawin aji chu Khanpu hi support le jing hi narayan ong ki chatan koyam ka vo ati pharin liling pa na vo hi ka hai po hin ti tai narai no Khanpu a beng tan mi pi ko ma anop no ba sei hi Khanpu he mingol hi hin ti Khanpu ko ma na pau bele ka be ki ding hi ati pharin Khanpun jong wan narayan chu khat ve hin bele a leng jing in hi India mi a hi win email ma hi po ve hi pidinga na vo hamatin narayan chu adel do tho tai hi chi jang na chun mezor pu hi hung tan Khanpu ko ma bad news khat hi hin putai na Asopipa thilong kamudo ve hin titan he Bharat a thi dan chung ki vet sein ama ho he Chinese se paiten mundanga apuyu he kenga che pe lai tau chu India se paiten ana ting tawin ana ki kap to ve hi chi hin Bharat le loi ho he zam do dinga tiwa hi le anung langa ko nin Chinese se pai ho na hin kap tawin he thilong ho chu in ko te ko ma jong hi ana hlut theilo hi tan Khanpun jong ipi bol wa ding ipi sei wa ding jong agel thei ta poi Asopipa lim chu a kolin a kap jing in hi liling le achapa jong a che thlonin I tabanga a hlep lung mongot wangin Khanpu hi a kap jing na lai he ni kho phabe pi hi na chi tan liling le go te ho jong garia hung wa hele mezor pu le loipa gari hi na se mezor pu te ho jong gari a chuna hin putawin Khanpu lang hi a hin del jing win hi pi thu bep ma hitam Khanpu Asopipa Bharat chu a thia na gel wang wa chu ana thilowada na he azam niu chu hung ki vet sa ki tan Bharat le loipa jong hi zam thlona hi Chinese se paite na hin kap wa chu Bharat tungtun jong hi a kha pe o hin akile hlu zia chu a thia a gel wa ana don lo voi tai Bharat in jong a loipa Kengkoh chu a tela hlai theilo ding hi het pharin ama thi tho sangin atin a loipa chu ama Kengkoh ana pe hi azama hila loipa jong cho hin kabli tawin hichelai muna ne ki kap to chai phat wa chun India sipai ho hi thilong phonga hongwa hi sipai khat pa Kengkoh chun Bharat an ki sun tai
hi chi pa chu Bharat an hi sa pai uhin Bharat nin Kengkoh na si sa zia chu khatlanga Bharat chula ana thi hi lai si pai hon zong hin povin ke ma hin an zenuve hi chi thu het phar chun Khanpu le hi tapon a khu aweng ho zo siong zo ki pa su jingve liling te ni nu cha to Khanpu na puin Bharat ki mu piding hin a cheuwin hi Bharat aga mu phar chun Bharat cho a pau zong a pau pon ki hei zong a ke hi poi Khanpu zong lungtong hle zingin na mitlia pulpul zing tai Bharat ko man Kengkoh tha ka hin choi ati wangin Bharat in iding ati poi Khanpu zong a ka pum chun masanga alam zibang bang chu alam tan hi chi na hiat lo ham ati alam zinga hile Asopipa khut chu hung chat tan amit hli hung pulin a upa hin kol tai akap lo te chu anom tapovin thusim ki pa tain aki chai tai golthoi chiflimin a sei pen chu eima ki ta sanding hi thil thupi pen ta hi lo samding ki cha hin lang nang le nang ki ta sanin lang thil chu pol po zingin lampi hung tei ding hi mina ta sana mi akona thil na bol do lawang chu chi sot lo ding hi nangma ta na ki para nangma te in na boy pia aga zong nangma te in num ta na ne ading hi